Pa jedan moj prijatelj Mirko Vitković rekao, čuj, kaj ne bi mi otišli do mora peške, a mi inače šećemo svaki tjedan gore po Bilogori i tako. Ajmo do mora, pa dobro, ne znamo staze, pa ne, naći ćemo. I tako smo mi krenuli tražiti staze i tu iz dvorišta. Jednog dana, mjesec u lipnju, već kraj lipnja, i krenuli smo u tom pravcu gore, vidjeli sva sela, to je jedan jedinstveni događaj. Da. To je ono što kao dijete maštaš da odeš nekud, sigurno si to o tome isto maštao nekad. Evo sad mi se pružila prilika, u mirovini sam idem. I tako smo mi išli 12 dana, prvi dan 25 km smo prešli, to je već bilo dosta, onda od Velike Pisanice išli dalje prema Popovači, tamo prema onome, već sam i zaboravio ta mjesta. I išli smo, 12. dan smo vidjeli more. Rastoke, slapovi Krke i sve to na toj liniji bilo. A koje ste cipele nosili? Ne znam koja je marka cipela, a taj prijatelj ima firmu u Koprivnici i onda mene nazove kao sutra idemo, ili imaš ti kakve cipele za hodanje? Pa nema, uzmi mi, veli, ja sebi kupim. I on kupi meni i njemu cipele, obuli i idemo. Jesu bile žuljeve i šta? Jedan mali žulj, ali to je... Uglavnom došli smo u tim cipelama i sad ih imam, čuvam za uspomenu. Je li bilo trenutak kad si mislio, možda ovo nije dobra ideja? Pa ne znam, dobro, bilo je ono kad toliko dugo si sa nekim blizu, onda dođe malo do iskrenja, ne? Ali nisam požalio ovo nikad. A bilo je situacija da dođeš u neko mjesto, na primjer u Glinu, i svud na prospektima ima noćenje, a dođeš tamo, nema ništa. Nema. Došli u jedan napušteni pansion koji više nije to, nekakva djeca tamo kao to će nama iznajmiti, pa onda ne zna šta će biti u noći. Tako da to malo bilo, ali dobro, hvala Bogu, sve je dobro prošlo. I onda niste planirali unaprijed gdje ćete spavati, nego kad ste bili umorni, kad je pala noć, onda ste našli nešto? Da, uvijek smo našli. Da. A to mi je zapravo čudo. Da. Kako smo mi svaki dan našli. Ujutro smo ustajali u 4:30 i u 5 smo već bili na cesti. I isto tako ste ručili uz put negdje gdje ste našli ili? Imali smo na mobitelu, put smo si zacrtali kud idemo. A nismo znali što je tamo, ne? Da, da. I jel imate plan to ponoviti ili jednom je dosta? Pa sad neće ovaj prijatelj nešto ima drugo, pa ne da mu se. A ja sam baš ne bi volio da nađem nekoga koji bi išao sa mnom, ali jedan, ne više. Da. Nije za grupu. Malo smo se posvađali da ne trebamo ići tim putem, jer dole smo vidjeli u dolini, put ide ovako i tam ćemo doći svejedno. A on je rekao, ma idemo pa ovo i tako. I kad smo izašli, konačno išli smo preko te poljane i došli van iz šume, ogledamo se iza ovako ogromna tabla, piše mine. Ajoj. Da, kad vidiš, znači to je sad iza nas. A to nismo unaprijed vidjeli, tako da bili smo malo i neoprezni. Pa ništa, znaš, tamo je bilo dosta puno izbjeglica ovih. I to je bila 20. godina, mislim da je puno. Međutim, oni su svi nešto se skrivali u šumi, tako da mi nismo sreli ni jednog. Jesmo u jednoj gostioni, je tam bilo nešto, ali u principu ništa, sve dobro. Policija je prošla pored nas, ništa nisu ni svirnuli. Da. A nisu nas zaustavili da pitaju koji smo mi to. I niste imali šatore ni ništa od oprema, ništa? Ništa nismo imali.
onda bi to preporučili svima da probaju jednom u životu. Da ideš u nepoznato. To mi je bilo onako izazov, ne.